Ki bor pulit ke East Jaintia Hills hakashi tarik nailar hakapor kumbak harway bejemen stem. Kila yo jing tip halor ke jing don jong kawai ka metiap bom lak ban itu ka baper halor jong ka ba Satharlong. Bat hadian bala shimti lalak ban pendep ya ki jing don kambaro. Superintendent of Police ke East Jaintia Hills lingba ukur wa ulaong. Namar ba kani ka met kalapun. Kumtala pendep ya baro ki jing tok kit bnia kumju ya ka postmortem hakatahi ke jaka. Haringkat ka jing ya don lang ki sakhi balai loit. Hadirnya kini ka metiap bom 4 syam ladan bawan kam, 8 kendrian no syapok ka jaka bu metiap hapok Kliriat Civil Hospital East Jaintia Hills na kebentar ka jing pun itu bat syimti. Une ubre ude ubaladan kumba saupo hadu saupusan snemerta udon karen yang san pun saupun, uba pelondur bat uba syai sni do, bat upong da ka t-shirt ka bayong bat ka patlun yong. Kumtala kentu ya ki badan jing tip na itu ya kini kemet yap bakin pentip mardor da ka bapun hau neu number pra iwe kendai hendriu not saw kenang ban lak ban le ya ka badan kambaro.